ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Ойшаи Саттор. 7 апрел раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кушодашавии расмии бинои IT парки шаҳри Душанбе ки дар доираи намоишгоҳи ICT Week 2025 баргузор мегардад, иштирок ва суханронӣ намуданд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кушодашавии расмии бинои IT парки шаҳри Душанбе ки дар доираи намоишгоҳи ICT Week 2025 баргузор мегардад, иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз намоишгоҳи гӯшаҳои технологии маҳсулоти барномавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дидан намуда, бо имкониятҳои рақамии ширкатҳои ватанӣ ошно гардиданд. чорабинии мазкур дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида, қадами устуворе баҳри расидан ба ҳадафҳои хеш дар доираи эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия маҳсуб меёбад. IT парки Душанбе соли 2024 дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, он бо мақсади дастгирии соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва инноватсионӣ, инчунин ҷалби стартапҳо ва ширкатҳои соҳа ба рушди иқтисоди рақамӣ роҳандозӣ гардидааст. дар муддати кӯтоҳ бинои IT парк бо тамоми шароити зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, барои мутахассисони соҳаи IT муҳити мусоид ва имкониятҳои фаровон фароҳам меорад. ба ҳолати имрӯза 11 ширкати ватанӣ мақоми аъзои доимии IT паркро соҳиб гардида, дар ҳудуди он фаъолият доранд. бо мақсади рушди минбаъда то охири сол боз ҷалби 100 ширкати дигар ба ҳайси аъзои доимӣ пешбинӣ гардидааст. дар баромади хеш муҳтарам Рустами Эмомалӣ қайд намуданд ки дар ҷаҳони муосир иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ҳамчун муҳаррики рушди устувори кишварҳо ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон низ ҳамчун узви иқтисоди ҷаҳонӣ аҳамияти ин равандҳоро ба ҳисоб гирифта ба марҳилаи нави рушди рақамӣ ворид мегардад. маврид ба таъкид аст ки бо ташаббус ва дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи иқтисоди рақамӣ ба хусус рушди инноватсия дар кишвар мавқеи хосаро касб намудааст. дар баромади хеш муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин ҷиҳати ҳарчи зудтар таҳияи лоиҳаи мактаби барномасозӣ дар пойтахт ва дар муддати кӯтоҳтарин бунёди он ба масъулини мақомоти шаҳри Душанбе дастуру супоришҳои мушаххас доданд. қайд карда шуд ки дар шароити бо суръати тағйирёбии ҷаҳони муосир кишваре метавонад дар радифи давлатҳои пешрафта қарор гирад ки бо рушди илм, технология ва рақамисозии идоракунӣ таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир намуда ҳамрадифи замон қадам монад. аз ин рӯ лоиҳаи омӯзиши фанни зени сунъӣ дар муассисаҳои таълимӣ ки то соли 2026 татбиқ мешавад ба рушди заминаи кадрӣ ва ташаккули насли рақамӣ мусоидат менамояд. дар ин замина татбиқи шабакаи 5G яке аз афзалиятҳои асосӣ ба ҳисоб меравад ва ба дастрасии интернет ва рушди хизматрасониҳои рақамӣ мусоидат хоҳад кард. чорабинии мазкур яке аз муҳимтарин рӯйдодҳо дар соҳаи рақамикунонӣ ва инноватсия дар мамлакат ба ҳисоб рафта, дар доираи ифтитоҳи IT парки нав давоми ҳафта ҳамчунин баргузор гардидани намоишгоҳҳо, форумҳо, озмунҳо, мастер-классҳо ва музокирот марбут ба ояндаи рушди рақамии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. истиқлол барои ҳар инсони комил дастоварди бузург, шараф ва новуси ватандорӣ мебошад. ҳифз ва таҳкими ин неъмати муқаддас амри ҳаётии ҳар як шаҳрванд маҳсуб меёбад. муҳим аст ки беш аз ҳар вақти дигар ин дастоварди беназирро чун гавҳараки чашм ҳифз намоем ва барои пойдории он ҳамаҷониба талош варзем. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ватандорӣ на танҳо ҳисси муҳаббат аст, балки масъулияти бузург низ мебошад. ватандорӣ маънои онро дорад ки ҳар як шаҳрванди кишвар дар дил меҳри ватан дорад ва барои пешрафти он саъю кӯшиш менамояд. дар замири мардуми мо меҳру муҳаббат нисбат ба ватан аз азал ҷой гирифтааст ва тавассути андешаву ифтихори миллӣ на танҳо забону адабиёту фарҳанги хешро густариш доданд, балки бо асолати тамаддунсозиву бунёдкорӣ ҳастии миллат ва нигаҳдории сарзамини аҷдодии хешро таъмин карда тавонистанд. дӯст доштани ватан барои ҳар як фарди ватандор ҳам фарз асту ҳам суннат. зеро ватан буду набуди мо ҳаст. ватан ин ояндаи фарзандони мо ҳаст. ӯро дӯст доштан, дар пешрафту дар нумӯи ӯ нақш доштан ин вазифа ва ҳама ҷанбаҳое ки дар ҳаёт мо
به دوش داریم این وطنداری است. در جای اول در موقع نخست وطنداری می ایستد. ما امروز افتخار از آن داریم که تاجیکان یکی از قدیمترین ملت‌های جهان بوده با آثار گرانبهای مادی و معنوی خود برای پیشرفت فرهنگ و معنویات خلق‌های دیگر خدمت شایسته کردند. واقعاً بزرگان این ملت تمدن‌ساز و فرهنگ پرور در رشد و نموی کشور تاجیکان سهمی ارزنده و بی‌نظیر دارند. محض دید فراخ و دانش و فرهنگ والا ملت تاجیک را میان جامعه جهانی معروف گردانیده است. هر یک تاجیک و تاجیکستانی با اسم بزرگ قافله سالار شعر فارسی عبدالله رودکی، شاعران و ادیبان مثل ابوعلی ابن سینا، بیرونی، فردوسی، سعدی و کمال و ده‌ها دیگران افتخار میکنند. سربلندی، سرفرازی از نام وطن کردن این خود یک دنیا افتخار است. عادی‌ترین یک دهات خودمان را از همه از کر و فر تمام دنیا باید بالا دانیم. این است هویت. اصلا افروختن شعله افتخاری وطنداری، پرورش احساس خودشناسی و وطن دوستی و دیگر خصلت‌های نیک انسانی از سن کودکی در عائله و تحصیل در مکتب آغاز می‌یابد. حس وطن دوستی، صداقت به وطن و به نفع آن خدمت کردن است. واقعاً وطن افتخار، شان و شرف، نایابترین نعمت و ثروت بی‌بهاست که آن را به هیچ گنجی نمی‌توان عوض نمود. استفاده ثمرناک زمین در ناحیه شهر توز امروزها وسیع مشاهده می‌گردد. همین است که ساکنان با مقصد به دست آوردن حاصل فراوان راه و اصول‌های منفعت بخش کار خواجگیداری را بیشتر به راه می‌مانند و از نتیجه زحمت خویش منفعت خوب اقتصادی می‌گیرند. معلومات بیشتر در گزارش سمندر شایف و اسکندر سعید. عامل بلند برداشتن سطح روزگارشان را ساکنان ناحیه شهر توز از استفاده مقصدناک زمین و رویانیدن حاصل فراوان محصولات می‌دانند و هر قطعه زمینی در اختیار داشته را عاقلانه و ثمرناک به کار می‌برند. در ناحیه شهر توز 4953 گکتار زمین‌های نزدیک میشه که از اون 3955 آبی هستند. همان نشر و نمای سبزیجات، کارتوشکا، پیاز هستند. چیزی که در همین زندگی استفاده می‌برند شنوندگی هستند. در زمین‌هایی که نزدیکشون بعضی باغ دارند، در تگ باغ کردگی هستند، محصولات کشاورزی را هستند. گرمخانه هستند، گرمخانه‌ای که دویم عمل کننده‌شون هستند 34 عدد هستند استفاده برده استفاده. در قطعه‌های نزد حولگی ساکنان جماعت دهات تاجداران ناحیه نشأ و نمای زراعت و سبزیجات کشت شده بشارت از آن می‌دهد که هر یک فرد بهر بهبود بخشیدن روزگار خویش زمینی در اختیار داشته را خوب به کار می‌برند. خیلی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت ما محترم جناب عالی همه سال تاکید می‌کنند که از یک زمین دو سه حاصل به دست بیاریم. امروز در زمین‌های نزد حولگی ما نیز نه تنها پیاز بلکه تمام زراعت‌هایی که امروز به مردم نیاز به همین دارد خیلی که همه ساله قید کرده می شود در پیام پیشوای معظم ملت که تامین امنیت اوضاع قبولی. امروز مردم ما در زمین‌های نزد حولگی هم تمام زراعت‌ها رو کشت نموده حاصل دلخواه به دست آورده زندگیشان را از روی همین محصولات کشاورزی پیش میبرند. گلبهار شایمردان و ساکن جماعت دهات مذکور در زمین نزد حولگیش که 20 سوتیخ را در بر میگیرد کارتوشکا، پامیدور و دیگر سبزیجات ها را کشت کرده است که در حیات روزمره ضرور دانسته می شود. همساله این عائله در چند مرحله در این قطعه ها کشت زراعت های گوناگون را به راه میمانند که هم احتیاجات خویش و هم بازارهای گرد و اطراف را با این گونه محصولات تامین می نمایند. ما در زمین ما اینا کارتوشکا کوریدیم، تربوز، پمیدار، بادرنگ، لوبیا، خربزه کوریدیم. هر سال حاصل خوب میگیریم. اینا کارتوشکا نوامبر دکامبر کوریده بودیم. اینا حاصلش خوب شده. زندگی من حساب زمین پیش میبریم. شوکت خوجمقلوف تا چند سال است که کشت سبزیجات بروقتی را در گرمخانه‌های موسمی به راه مانده حاصل آن را اولین شده پیشنهاد بازارها می‌گرداند. جهت منفعت بخش بودن این اصول را دیده قریب که همه مساحت زمین نزد حولگیش را با این طرز استفاده می‌برد. در این شب و روز در گرمخانه‌های او نهالان پمیدار پرورش یافته قسمت از آن در حال حاصل بندی آمده است. ما در زمین شهروند خوجمقلوف شوکت قرار داریم. در نزد حولگی 8 زمین دارد. اینا
شما دیده استودیتون در 8 سوتق همگی همش نهال پامیدار پرورش می شود. شما خیلی دیده استودین این گل کدگی این ممکن 5-10 روزده به حاصل می داره. این جماعت تاجداران دا یکم شده تیار می شود. در مجموع جهت تامین روزگار و بلند برداشتن سطح زندگی همه ساکنان ناحیه قیده های نزد حولگی را پرمحصول استفاده می نمایند. سمندر شایف، اسکندر سعید، ناحیه شهر توس، اخبار. در ناحیه رشت معرکه کشت و کار بهاری آغاز گردید. طبق دورنما سال جاری کشاورزان ناحیه در مساحت 1630 گکتار کارتوشکا کشت میکنند که در قیاس به سال گذشته این نشانداد زیاد می باشد. گزارش زیگولی محمود در این خصوص. در ناحیه رشت با مقصد در مهلت معین شده انجام دادن معرکه کشت و کار بهاری و بنیاد باغ‌های نو، اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی نقشه‌های مکمل را راه‌اندازی نموده ایستادند تا زراعت‌ها سری وقت با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی کشت کرده شود. در این ردیف کارتوشکا کاری یکی از ساحه‌های اساسی و پیشبرنده اقتصادیات ناحیه رشت به شمار رفته. در پرتو دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده و آبیاری آن میدان کشت و استحصال کارتوشکا افزوده ایستاده است تا از این حساب تامین بازارهای کشورمان با محصولات خوش‌صفت باز هم بهتر خوبتر گردد. تنها با این مقصد سال جاری با انجام کارهای ساختمانی در جماعت دهات هایت بیش از 100 گکتار زمین‌های تشنه‌لب آبیاری گردیده. بیشتر قطعه‌های این موضع کوهستان برای افزایش کشت کارتوشکا و بنیاد باغ‌های نو پیش بینی شده. بدین وسیله با صدها جای‌های نوی کاری مهیا می‌گردد. امروزها در حدود یک قطار جماعت‌های دهات ناحیه رشت با استفاده از تکنیک‌های صاحبی شودگار زمین‌ها آغاز گردیده. قطعه‌های موافق برای کشت کارتوشکا آماده کرده می شود. ما حرکت میکنیم که کشت کارتوشکا سریع وقت با انجام رسونیم. نسبت سال گذشته مقصد داریم که کشت کارتوشکا زیاد کنیم. از همه زیاد میدان کشت کارتوشکا قریب 500 گکتار به خواجگی‌های کشاورزی منطقه هایت راست می آید. این است که دهقانان از حاصل سال گذشته برای کشت سال جاری در انبارها به قدر کافی تخمی ذخیره کردند تا از این حساب مساحت کشت اساسی باز هم افزایش داده شود. ما در خواجگی کلیدی قلندر امام محمد 78 گکتار زمین داریم. 78 گکتار زمین 64 گکتار زمینش با نقشه گرفتگیم برای کشتی کارتوشکا امسالش. خب تخم کارتوش میرسد بازدویتیش تکنیک‌ها سری وقت هستند. در ناحیه رشت با مقصد سرعت بخشیدن معرکه کشت و کار بهاری و سری وقت انجام دادن کشت کارتوشکا، غله، بنیاد باغ‌های نو، تعمیر و برقرارسازی شبکه‌های آبیاری، تکنیک‌های کشاورزی، ستاد دائم و عمل کننده فعالیت داشته. با نظرداشت تغییر آبی اقلیم و دیگر عامل‌های موجوده نقشه‌های مشخص راه‌اندازی شده است تا اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی در همکاری با اهالی از امکانات‌های موجوده عاقلانه و ثمرناک استفاده برده با افزایش محصولات خوش‌صفت محلی نایل گردیده. بدین وسیله در تامین امنیت آذوقه‌واری سهم ارزنده خود را گذارند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در این شب و روز شفاتی کوچه و خیابان‌های شهر خوجند را بیش از 1 میلیون گل‌های رنگارنگ زیب و زینت می‌بخشند. در قطعه‌های علاهیده و باغ‌های فرهنگی و فراغتی گل‌های موسمی با اینوبت گرفتن کمپوزیسیا و دیزاین جالب شناخته شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. در زمانی صاحب استقلالی با اقدام و تشبس‌های سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان، شهر خوجند آباد و زیبا شده به یکی از مکان‌های دوست داشته سیاحان داخلی و خارجی تبدیل یافت. برای سیاحان دیدن مکان‌های تاریخی و فرهنگی و شناسایی با رسم و آیین‌های مردمی مقصد اساسی به حساب می‌رود. ولی در این شب و روز هر نفری که به شهر تشریف می‌آورد با تماشای کوچه و خیابان‌های گلپوش مفتون خوجند می‌شود. انتخاب کمپوزیسیا و دیزاین جالب در وقت گلشینانی
гулгаштҳои шаҳри хуҷанд ба мисли қолини пур аз нақшу нигор аст ки бо диди хос ва маҳорати баланди зебоипарастӣ ташкил шудааст. мо бисёр хурсанд ҳастем ки дар кишвари зебои тоҷикистон қарор дорем. ҳама ҷо гулзор аст ва ин зебогӣ ба инсон таассуроти нек ва рӯҳии тоза мебахшад. мебинем ки мардум шоду хурсанд дар боғу гулгаштҳо сайру гашт доранд ва мо ҳам озодона тамошо ва истироҳат намудем. дар кӯчаю хиёбонҳо ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ бештар аз 10 намуди гулҳои мавсимӣ шинонида шуда, айни замон парвариш, обёрӣ ва нигоҳубинии он тибқи талабот ҷараён дорад. кӯчаю хиёбон ва боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳрро дар маҷмӯъ бештар аз 1 миллион гулҳои рангоранг зебу зиннат мебахшад. аз шумораи умумӣ наздики 200 000-ро гули лола ташкил медиҳад. имрӯзҳо гулҳои лола қад кашидаву шукуфтаанд ва аз тамошои он кас ҳузуру ҳаловат мебарад. 12 намуд гулҳои ороишӣ ба монанди петуния, салвия, тагет шинонда шуда ҳусни шаҳрро зебо гардондем. асосан гулҳо дар хиёбони исмоили сомонӣ, раҳим ҷалил, рифат ҳоҷиев, маҷмӯаи шоҳ исмоили сомонӣ, кӯчаи сирдарё шинонда шуд. дар шаҳри хуҷанд то ба ҳол маъракаи гулшинонӣ идома дорад. дар назар аст ки то охири моҳи апрел боз 400 000 гулҳои рангоранг шинонида шавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор. саноат муҳаррики рушд. бо мақсади таъсиси ҷойҳои корӣ ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ дар мамлакат ба рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи хос зоҳир мегардад. дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон ҷиҳати рушди ин соҳа тадбирҳои амалӣ андешида шуда, бо таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ иқтидори истеҳсолӣ рӯ ба афзоиш аст. идомаи матлаб дар гузориши хабарнигорони мо. дар заминаи иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти саноатикунонӣ бо суръати мамлакат як қатор тадбирҳои судманд андешида шудааст ва имрӯз дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон низ дар ин самт таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, бо ба истифода додани корхонаҳои нави саноатӣ ва фароҳам сохтани ҷойҳои нави корӣ талош намуда истодаанд. раванди бо суръати саноатикунонӣ дар мамлакат бо мақсади таъмини рӯзгори шоистаи сокинон ва пайдо гардидани ҷойҳои нави корӣ роҳандозӣ гардида, имрӯзҳо дар ин самт тадбирҳои муассир андешида мешавад. бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунонии мамлакатро ҳадафи чороми миллӣ эълон намуданд ва зарур донистанд ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22% расонида шавад. корхона ягона истеҳсолкунандаи кислоти сулфат дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. иқтидори лоиҳавии корхона зиёда аз 100 000 тонна кислоти сулфат дар як сол. дар корхона бисёртар сокинони маҳаллӣ дар кор ҷалб шудаанд ва бо маошҳои баланд таъмин мегарданд. мо соҳибкорон миннатдории худро ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем, ки барои соҳибкорон шароити хуби корӣ муҳайё кардаанд. ноҳияи Ёвон, ки дар миқёси вилояти Хатлон ҳамчун ноҳияи саноатӣ дониста мешавад, дар раванди созандагиҳо баҳри саноатикунонии мамлакат ҳиссаи назаррас дошта, бо сохта ба истифода додани корхонаҳои азими саноатӣ барои муҳайё сохтани ҷойҳои нави корӣ ва баҳри истеҳсоли маҳсулоти рағбатпазири ватанӣ ва инчунин воридодивазкунанда, корхонаҳои саноатӣ бунёду мавриди истифода қарор дода мешаванд. мавриди зикр аст ки бо амалӣ гаштани ин ҳадаф дар пешрафти ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ заминаи хубе фароҳам хоҳад гашт. айни ҳол мо қарор дорем дар яке аз корхонаҳои азими саноатии ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон, ки ба истеҳсоли маҳсулоти семент машғул аст ва ин корхона дар як шабонарӯз истеҳсоли 3000 тонн сементро дар бар мегирад.
яке аз корхонаҳое ки дар ноҳия фаъолияти густурда дорад, ин корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хоаксин ғаюрсемент мебошад, ки дар масоҳати 12 гектар доман паҳн намудааст. корхона дорои хатҳои истеҳсолии гуногун буда, навъҳои сементи 400 ва 500ро истеҳсол намуда ба бозорҳои дохилӣ ва ба ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Афғонистон содирот менамояд. таъкид кардан ба маврид аст, ки бо мақсади боз ҳам рушд бахшидани соҳаи саноат дар ноҳияи Ёвон, дар амалӣ гардидани ин ҳадафи стратегӣ бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат ҳамасола дар ин ноҳия теъдоди корхонаҳои хурду бузурги истеҳсоливу саноатӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон дар якҷоягӣ бо соҳибкорони ватанӣ барои иҷрои дастуру супоришҳое ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар самти бунёди корхонаҳои саноатӣ ва ба ин васила муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ талош намуда истодаанд. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, Ахбор. дар ноҳияи Дарвоз бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаи варзишӣ байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ оғоз гардид, ки дар он 12 даста ширкат меварзанд. мусобиқаи мазкур дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши Хушназари Зиё. варзиш таҳкими саломатӣ ва инкишофи қобилияти ҷисмонию маънавии инсон мебошад. дар ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо дастгирии ҳукумати мамлакат имрӯзҳо барои таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонӣ барои ҷавонону наврасон тамоми шароит фароҳам оварда шуда, ҷавонони ноҳия дар шароити хубу замонавӣ ба обу тоби бадан ва мусобиқаҳои варзишӣ машғул мебошанд. бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба эълон гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол, мусобиқа оид ба футбол миёни наврасону ҷавонон барои дарёфти ҷоми раиси ноҳияи Дарвоз оғоз гардид. қабули қадномаи махсуси маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дастгири ёфтани ташаббуси нави Тоҷикистон вобаста ба эълон гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол далели возеҳи эътирофи Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар рушди соҳаи варзиш дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ҳамзамон дар ин раванд бо дастгирӣ ва талошҳои президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олӣ, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таи чанд соли охир мусобиқаҳои футболи сатҳи байналмилалӣ дар кишвари азизамон гузашта истодааст, ки ин ҳама аз нишонаи соҳибистиқлолии кишвари азизамон Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. бозии футбол дар ноҳияи Дарвоз то рӯзи 25 май миёни дастаҳои идома ёфта дар рӯзи ҷаҳонии футбол анҷом ёфта, ғолибон бо ҷоми раиси ноҳия ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида мешаванд. маврид ба зикр аст, ки дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз дастаи махсуси футболбозон бо номи Карон фаъолият намуда ба ҳама таҷҳизотҳои лозима ва майдони хуби варзишӣ таъмин буда барои боз ҳам тақвият бахшидани ин соҳаи варзиш талош меварзанд. Хушназар Зиё, ноҳияи Дарвоз, барои барномаи Ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилооти Ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.